Drugi put zaredom Ćuprija je postala centar okupljanja vlasnika jugoslovenskih klasika na 4 točka. Manifestacija Fićom kroz Ćupriju okupila je prethodnog vikenda ljubitelje i simpatizere Fiće koji su došli iz različitih krajeva Srbije i Makedonije kako bi predstavili svoje ljubimce. Organizator manifestacije Fićom kroz Ćupriju iz udruženja Fića 035 Stefan Nikolić kaže da su prošlogodišnjim skupom bili veoma zadovoljni i da im je veoma drago zato što je ove godine interesovanje ljudi mnogo veće. Pa ideju smo iskreno, ajde da kažem, ukrali od naših prijatelja koji se održavaju širom Srbije i van naših granica, tako da smo došli na ideju da to napravimo i kod nas u Ćupriji i za sad ide nam dobro. Ljubitelja ovog oldtajmera ima širom Srbije, ima da nekima stoje parkirani pa i zaboravljeni u garažama. Pojedine vlasnike Fića vezuje za detinjstvo i lepe uspomene, te su mu restauriranjem vratili stari sjaj. Dobro poznata rečenica koju najčešće vlasnici ovog vozila izgovore je Fića se voli, ostali automobili se voze. Kupio sam ga još 73. godini odatle, ušao u srce i to je. Pa to mi je prvi auto koji sam kupio sa 18 godina, još pre 15 godina, evo i dan danas ga vozim i čuvam. Ljubav prema Fići se javila još iz ranog detinjstva. Svi smo mi proveli neki lep period u vožnji sa tim Fićama. To su obično bili porodični automobili, stariji automobili i tako se javila ljubav dok smo bili deca. To je još iz mladih dana, što kaže, polagali smo vozački da Fićava i to je, mislim, tako ostalo i to je član porodice, ne bi ga nikad prodao. Pretovareni mali Fića na putu za more sa zapreminom motora od svega 600 ili 750 kubika. Svima je ostao u sećanju kao simbol bivše Juge. S obzirom na to da se ovaj oldtajmer više ne proizvodi, teško je doći do rezervnih delova, koji su, iako ih pronađete, veoma skupi. Ipak to ne umanjuje volju ponosnih i posvećenih vlasnika za njegovim svakodnevnim održavanjem. Ovo je 9 godina kako sam kupio ovog Fiću, ofarbao ga. Posle 9 godina ovako izgleda. 74. godina. Mi smo vtor gazda i to je sve urađeno od nas. Znači on je kupen kao običan, ali posle je urađeno sve. Ali to je uslov da bude sve original. Moj Fića je klasična verzija 750, izrađen je 1984. godine. Ja sam ga restaurirao, bio je u dosta dobrom izdanju pre nego što sam ga kupio. Fića je 66. godište, znači 57 godina, nikad nije restauriran, pa može da razvije brzinu jedno 120-ak. Može da ide 120 kad se naljuti, kad ne onda ide malo sporije. I volim s njim da putujem. To je jedno uživanje koje ne može da se doživi sa novim autom kao sa njim kad krenete na putovanje. Išao sam i za Makedoniju, i u Mostar, i u Vranje, mislim, to pouzdano kažem. Za učešće na manifestaciji Fićom kroz Ćupriju prijava nije bila potrebna, već su svi vlasnici ovih vozila bili dobrodošli na Fićijadi, kaže organizator Stefan Nikolić. On dodaje da je cilj ovakvog skupa druženje i upoznavanje ljudi sa istim interesovanjem, kao i razmena iskustva i informacija. Kod nas ne radimo takvu vrstu prijave, sve je na dobrovoljnoj bazi, ko hoće dođe. Jeste da je dobro što se tiče organizacije za prijavu, ali za sad smo još uvek tako otvoreni, da kažemo. Prvi Fića proizveden je u Zastavi davne 1955. dok je poslednji model proizveden 30 godina kasnije 1985. godine. U tom periodu je iz fabrike izašlo tačno 923.487 primjerka koji su kasnije proglašeni za nacionalnu klasu.